Kuna sinarong futsal pini opening panlo penon pathu bom ini bila masuk pathulong kangpu punya Sir Samuel Rohang Education Board chairman sih kami. Normal Hills United and Monster dan si Pathubom. Remeh hai ini. Aluhi tum, pinu aluhi tum. Monster tum gulisi pen non nomor high pun bomla. Tumbaking home Sir Raju Ronghang, Principal, Wellborn English High School. Asi Sarnong Tiron Dak Anwang Pen, Alang Lipan Thang Pidon Mowe Boys Same Puhul Pak Pen, Man Ki Pidon Jipansi Dito Malahi Pen, Tumen Cetik Kono, Asi Alang Lipan Puhul Pak Pen, Dito Prachu Don Jipansi Dak Roik P FC Pen Tumen Jipansi Kono. Asli ke Teban Rizal ada pimpinan.